thil series tak mai le thil poimo tak mai chung chang kan en ho chho mol mola tun tuma chuan thil lim mom lam nima sela hi thil zirti na thatak mai nei ani ama kan ti chua ang bok khani tun tuma chuan kan en ho tur chu namdang nulai vai nula tena Mizoram ron kal lo tura mi te an fui dan kong hi tang dai riau moya hei han en ho le taila atome. Don't come to Mizoram because the traffic is too peaceful here. It may disappoint you because no honking, no chaos. Don't come. Mizoram a hian ron kal su achan chu helaya hian traffic a peaceful lutuka aral muang lutuka ati shil hai hial zo kangche horn pe nuai le traffic mumal lo tak tak kang kha a om ve lo ani. Come to Mizoram because the street here is so clean. People are not littering here and there, unlike other parts of India. Mizoram a hian ron kal du so achan chu an kholai te hi a fai lutuka mi pui te hian kholai a bol hlo an pai nok ve mai ngai lo ani kholai a bol hlo an the thang ve mai ngai lo ani India ram kho pui dang te ang lo takin tin asoi daram je hi kan man thiamang chuma. Don't come to Mizoram if you don't wish to experience how to cross border and visit this beautiful bluish clear water reedy lake. Don't come to Mizoram. Don't come to Mizoram if your favorite color is not green, because here all you're going to see is green paddy fields, flat lands everywhere. And also if you hate this cool breeze and pure AQI, don't come to Mizoram. Bordar kana helaya ri dil munduam tak tlote idu ni lem lo chuan Mizoram ron kal du su tin thil hring ngai na lo ni chuan Mizoram hen ron kal du su achan chu mun hring nuam tak tak hlirina khatani ka Mizo te min fakda na ni mun traffic discipline that na mai thiang hlim mai kholai po fai tak mai kan von ban te po khoi ngam ate zut ngam din kan boruak thiang hlim mai te le bol lo pai ngai lo kan ni na te chu mi te na min fakna le an vor dar dana ni. Mizoram is not in India. It's living in 2050. I mean, what's up with the internet these days? As an Indian, I'm so proud of Mizoram for setting an example for other states, whereas we Indians are getting defamed globally for the lack of civic sense. This state quietly proves them wrong. And it's not just about civic sense, they're doing it right in almost every aspect. I've felt more safe here in the past 3 weeks than in a lifetime in the national capital. Mizoram hi India rama mi ni lo sang ni som nga han lo cheng lo ka ni kum tam takal to future an lo cheng lo ka ni tin so hei an soyom je hi lo she thiam lo lu yenge mi tam takhian Mizoram hi India rama ni lo anti fortune he tiang tongkam an man thin chan hi tongkam enge mani ani soi thiam lo tongkam moi bi kan man na zo ka ni tongkam moi lam Mizoram hi India ram tangin an dang lam hlakani an ti na ang tongkam ani Indian kani na angin Indian mi kani na angin Mizoram ne na hian lom thu ka soi duwa state dang te ta na example thatak mai an lo siama wangin India ram hi ram sang atanga mi ten civic sense mi hring nun phung le tlom ngai na le changkan na omlo na mun anga an soi thin mol pho taka an soi thin ania chu kan ni vek lo ani ti an fin fia wangin Mizoram hi ka chuang hle ni ti na soya ka hun lo man to zong na national capital New Delhi in chu zong ai chuan in Mizoram kar thum ka om chung hian keima ka thlamong zo kani him ka in ti zo kani keima thlamon na om zo kani There's no honking, no overtaking. Everyone follows lane discipline despite having a lot of traffic. There's purity, not just in the air and water, but also in people's hearts. A sense of community I've never seen before. And horn na rilawa horn an pelawa tu man anin overtake anin chu hut lawa mi zong in lane discipline an zoma he thiang hlimna he purity hi an borua ka te le an tuya te mai ni lovin mishing thin lunga omani tin an society kalphung thatak bai hi khoyama kala mungai lawani. It has become India's first fully literate state in 2025, and women are at the forefront holding prominent roles in society. This is not 2050, this is now. This is Mizoram. Mizoram pum hi chizek le chiar thiamna state masaber niin meichia ten engkima din mun poimo an changa meichia ten za an ka emema
hi sang ni som nga ni lovin tun ani Mizoram ani tin na to paron khara ni Sense on their part because the roads are hilly, obviously. But then most of the times it felt a little bit of a rip-off. The bike taxis were charging us like 35 to 40 rupees per kilometer. And on one instance, a taxi tried to charge us 700 rupees for 10 kilometers, which is insane. I guess it's pretty much like everywhere else where the taxis try to overcharge tourists. Overall, it was a great one day, a very, very new experience, and I would say I love the city actually. It feels like a different world in itself, even though it's an Indian city. hei he nula hi mania karon post to thok khania he ta aron soi chua le pakhatai na video pakhata hian he aizol kho chunga taxi ret thil sang sang aron fakna tam takoma amaro chu a fak lo na te me pa wok vak lo wa kong bo le me ma boi thak e me ma chutia chon two wheeler taxi te kan mana ngai thina a to ati thu soi ni he kilometer so ma taxi cheng za sari min charge atuma ato ve angreng hleatin kilometer khata two wheeler taxi ten cheng somli chhovel te min charge atia chu an to atlang ramani wang te poni nga ato ati thu le amundanga po he ting hi zo thlen chok thu asoya amaro chu ato pa hian min la fak veo maya ti hian India ram nima sela hei chu mun san hlak angani thil san hlak ani aizol hi chu tin min fakani chu hei mi sang min fakna ni dang te bo tam tak lo manga kan la soi chho zelanga ole heng po ni sela min fak dan hi etiang hi de an lom omani kan lom ke po ka hlim e mani amaro chu he min fakna hian enge ra tha chu se ti tiang ke mani zok zela po ma son na turin kong tam takin ke manin tran lak pha nan te mang tai la a tha hlein ka ria a chan chu eng wange eng wange min fakna hi tam takadik amaro chu min fakna zong ang hi kan ni veklo eng wangin nge India mi te vai ho kan ti teron kalten hi ti ta kamin fakna chan khovelan fai bera khovelan thiang hlim bera an kholai culture an nun phung hi a tha ber an ti reng lo ani heng hi en ton tur omani ngai don chuan Japanese hote Singapore lamte China kholai thiang hlim zia a hi pasoi thamani an kholaya mozavar ne na chopon a bal hlei thelo ni kho chaklam asiaram kho pui sang apo chung churi tin Europe lama han chuk thale taila Europe ram kho pui fai hlom zia thiang hlim turu hlom zia khu mozavar ren po bal hlei thelo ga ti kha thui takan kalpon tin thalak na huna piang mai ko amoi min a thiang hlim em vel vek mai ni European ram sang te khopui sang te an thingtlang atangan khopui thlegana ni tin kho chaklama Japan ram zong te mun moi thiang hlim China zong te po ani in hu ve fo in karing chu tiang vel chon min hual vela khovela hian ram thiang hlim le fai tak an omani e wangin nge Mizoram hi min fakte tla theng ne na te khin chon eng ma kan la ni lo ni trop kum kar nok chek nok le bol lo tam lutuk chu tiang vel chu kan ni abaro chu eng wangin nge heti tak mai bin fakthin eng dang ani leinem India rama kan chenga India ram chu heta kan nula pakhatina ron soyang khan khovelina bol hlo chop lu tuktia Bangladesh te India te Pakistan te an nui so ron kan ni bol hlo bom hlom tia khovela ram chop ber enge anti zo India ram mi thlale mi na zo nan chan ma sak bera ron lang thina ni India ramari chu rama chuan Mizoram aizol khopui chu Mizoram chu faina konga mumal takin miram ang nei noi vairam ang nei noin kan khosa velo vairam discipline chelutuk traffic discipline chelutuk angin kanom velo ani chu wangte mai chu ni miram zong ain an thiang hlima an tha ti na lam ni lovin India ram rawa chuan India ram drop nok lutuk ek bom te mai te bol lo bom angami nan soi thina chuan khai ava 5 big si ve ti kha miril ro lo lun mai ni soi non leng mi ram zong ai kan that fal bak big wang ani lawa India ram an drop u chuak lu tu ka wanga ke ni tlema kan lo zia ve kha mak an ti ta ri tin kan discipline lo mai na le hang zong kan ken ko na zong te India ram hun dang ne na adang lam zian ron mu khan chu a ha hi pinan soi ta chuan thampo kan ni renga kan fak om renga ni amaro chu na tuna chuan acha an soya kan that na lai te kan thiang hlim na lai te an ron soi thina amaro chu kan korte kan side drain te heng te hi tourist hoina an ron tlo na sat mani kan millennium center kot chuk thla khi ni kongpui dung khi ni
hei hei hi ni kan tin hun bol lo noi sarang le mei zial bungin a khaina khat thlat lat ani ti fai tur pon hei chu ten chiat lo deuh hlek le na tho thom no deuh hlek te po hak anga yo me hei hi kan din hun ni chil chak na nu ku wa chak na nu nen he ti nei noi hi ni kan khopui lun lai tak millennium center kot vel po bol lo bom hian da ngai lo vain ti mai the amaro chu hei helai chak lo ka hen millennium heta han zen lu pai phak bai hian bol lo bom om thad dual mai ni hei bol lo bom om thad dual mai ni tin chu mai ni lo chu lo da tha tai la bol lo bom om lo po ni sela japan ra ba khian kholaya bol lo bom an da ngai lo kholaya bol hlon pai ngai lo thu a om ngei te na ron soi thina kholaya thil kan eya kan ti nok ni poin kan hon le ina kan pai mai thin an ti bol lo bom kholaya bol lo pai na tur mun om lo tin an soi thina ni chu ati the ni kan tum phot chuan kan ril ru lama dik phot chuan hei heng lai hi tourist na an bom na sat em em ani zarkot ko na ni heng lai te po hotel tam tako ma tourist in ei tur ei nan tele an tlo po ber hun ani zarkot kon te hi hei heti khon e u hi kan ni kan din hun hi anina taka chon hei kan siat na lampang ka zon wang ngor ni lovin alang sar maya alang er warin kan din hun lan thei na reng min fak na tam takka ra hian kan ti top mai thei kan sim mai thei thil hi tam tako omani an bal na lai mi ron kher don ta sela mol pho don ta ira chuan apui ve ve wani hei man ni tanga thilom to kha ni ya Yamaha showroom bur li som paru kalak ani so hei two wheeler taxi khaltupa real sami kharia hei hi ani hei te po hi ala om reng mai ni ngai reng mai ni tum khat helai mun ti fai kan tum khan rem chang lo tlat mai le ngala kan zuwa thin nge mani do ni chuan kan kholai te fai ni kan thiang hlim tak meu india ram kho pui dak te ngai to chuan anuam khop maya ni fakna don hi nuam ani min van thiang hlim em van fai em ti don hi nuam ani anom chu ringa tinge anom dan turang khan kanom mai lo helai ange alang chin lai kan ti fai alang lo lai chin deuh a kan ngai kil khor deuh le kor te kan tlang ram ni na hian min chan him thiang hlim tur hen min chan him mai mai jok ni ei kan zedik taklan na ni jok lo mo ti te po ril ro lo langa azielo khop maya tin hei hi ti rem har sa ni lo kan mindset hi dik se kan ril ruput mang hi dik se kan bol lo pai dan nga soi to kha japara entir tur thatak kan neya heta vai ho ain kan thiang hlim tho lom vai ho an drop em lom ke ni ju kan zialom ti kha in tem na tla kan ni lo kan en ton tur chu tu te nge kan set tur heta japan te europe ho an kholai dung fai na te an lui kho chunga luang po thiang hlim taka anen kol theida te khu kan en ton jok tur ani a vai lam pangkha kan lo jok en ton chon a fu viau lawang a chelam en ton nga chu a tha viau lawani chuwang chuan in min fak chuan anuam kan ti kha tu na min fak na sang sang ate pokhan in hlim ngotang mun ral mong min ti pon kan ni hima mai cheten kan ni him man ti pon kan lo hlim em em a chu tiang in an fai le mai ti bang kan hlim em em maya chu tiang kan hlim ani si chuan nga tinge kan hlim na turang khan karom mai lo ke mani hlim na tur kha mi in hepa chu fel hle mai an ti chuan khapa kha a fel ani mai fel turin oma tin ma po hlimanga nu ma ti zo ka he pai sual hle mai an ti tura om ai kha chuan chu kan di na mi na min soida ni kan hlim puya chu mi tur chuan ma ani te po kan nun ve ngai kan in zir ve ngai ti ang deuh kha ni kan bol lo pai dana po min fak chuan min fak ang nge ya bel chian tla ka om kha kan ti tur ani re ngari kan ai zol kho pui han bel chian tak tak chuan kan millennium center che vel te po chu ti te lo bol lo bom sira bol lo pai du tlat te kanom zel maya emponi sela atopa ka thil kai poi mo deuh kan soile du chu kha vai ho chung chang te kan soya vai ho hi kan thliar ran thiam anga ya kan state tourist aron tourism aron thang lian chawa na sa takin tourist an nuai tel te meu mai anon luta chung chu poisa kan rama aron khoral turten ni poisa ron sengral turten ni poisa ron mangral turten ni chu ram tam takidan lok pui to thin he chu ka soingun to kha tourist sung chang chu kan lok pui tur ani engki ma taxi a homestay ya thil lei zong le engki ma khan ani top mai poisa ron khoral tura ron kal top an ni chung te chon hole mai ni chung le heng Karimganj le cheve le tanga heng la ya in lo na ron zong kan poisa ron la tu turte kan poisa min ron chu sak tu turte a do ron ngak te ron in sak na ron tok
heng ne kan thiar ran thia mangai ni o adot lo tur chin te le khoi ngam tur chin le khoi ngam lo tur chin te po kan thiar ran thia mangai vo mu sit tur ani hau lo heng Karimganj vai poisa miron chu sak tur kan ti te po amaro chu a thei ang chung chu chhor lo a thei ang chung chu lak lu lo a thei anga ID le permit check sak dan lo om te thon let chung chu kan ngai tu ngai ti chuan kan hriat san tur chu heng tourist te anin chei dana tang le an thom no tang ringot point a hriat em em an khosak phung le an om na hmun atang ringot point a hriat tran em em kan vai ngai pol ero chu a thalo wangtin kha manzana thil thlenga khan thei angin tharum thona re khang thepo kan han do dal ve ngar na chan chu engemot pal thlengta sela heng kan tourist ron lu na kong sang te po hi ati buain ati chezo wangti lawom takani chuwang chuanin a tharum thor zong le khatia ang zong chuan kanin sum tlan te po a thazel ome empori se tu tan chuan seilu tuk dore du tok phot te